Bambatha wa gopola ha o tla mo monna o tlile wa reng monna o tlile wa re kopa thuso a kere a ka o fa thuso a sang gore o batla gore o be le tšhelete o be right wena le mosadi wa gago le je gantle jaanong o tshokola ka eng Mbatha bamabo into engizelela ngizele into eyi-1 mina ngizele ukuthi khipha lento oyifake ubaba uMbatha ikhiphe le baba oyifake umbaka Mbatha and ubaba uMbatha makeza la azange angitshele mina ukuthi uzala bengeke ngize ngivume ukuthi bengeke ngize ngivume mamelani ngiyarasa kwami la anizonirasela kwami lalelani la kodwa khehla lami kuyamosheka yiko lokhu sengifuna ukuthola isizo libuye kuwe futhi kuyamosheka sekumoshakele already sokumoshakele something isenginibuzeni nje mawunganginceda ukhiphe lento oyifake kubaba uMbatha khipha lento oyifake kuMbatha. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Jozi Bioscope Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today ke le jweditse ka re ke tlo letlela le part 2 ya Membatha le Ntate Mbatha. A ke re le sa hopola maobane ke itse ko lona ka le jwetso ga tsa keng ke tlo make sure le lava se ga gutla ka baka la gore mme wa lla gore ke mo ntate o qetetse sa ya ngakeng ha ya ngakeng ngaka ya mo jwetso a utlwane le ma 2000 e bile ma virgin so that abe sharp. So guys, in total yetsang mo skane re tlile mo ban re gutla hape today re tsama le Membatha le Ntate Mbatha re ya go ngakeng e ya bona Ntate Maboya o rantlantle ba le gona o thusahala ka baka la gore ntate o re yena ha sa e batla ntwena o batla gore ntwe e ya gore a thwale ka gore yena tshwantse go bala le ma virgin tshwantse stop. So no ntho tlo yetsang re tlo tsama le mama le ntate re ye mo le Ntate Mbatha le go bontsha gore ngaka e ya hae e dula ko kae. Mr. Jones, did you lock the car? Okay, thanks. Ha re tsamayeng here guys, love us. Ha re moving. So batho ba baholo Ntate Mbatha. yebo A ke tsebe go fila jwang tsa singla ka jeno ska ha re ya ko ntate so. mama ngizizwa ngijabulile because ngifuna ukwehlisa lo mthwalo ngothwele lo uyangisinda mama Ko pa re tleleng ka moanyana gore ska wang motho molo ka mo ya re tleleng ka mo. So Ntate Mbatha wena ha e so tla re bontsha ke sa tsebe go tsa singla ka jeno o ikutlwa jwang tate. Ska o tlo batla gore re o thuse gore o fetse ntho ya o thwala. hayi ngiyawuqwa mme ngiyakuzwa kodwa mama angazi manje imali ukuthi ngizoyithola phi if ayithatha into zakhe back because mina sengijwayele imali the way ngingabopha ngakhona bokuyimali and then ngiziphila kamnandi ngale mali le. Umuntu omdala ngoba bengishilo na last time eqala masikhuluma ukuthi alikho ithuna lendlala umuntu omdala beniphila before angithi bowuphila uyintwana until waze waba kulomnyaka kuye manje akukaze washoniswa ukuthi ngoba wena ungenamali so kuzohamba ube right umuntu omdala as long as ukholwa kuThixo uthandaza yonke into izokwenzakala nawe mawuzomseka ngithi kuyo yonke lento. Yeah, besiphila and bekunokuthula ekhaya bokungekho ukukwata inini besivuka sihleka silala sihleka. Enenidla lokho khona kuMaboya izinto zishintshile. Yeah, ngicela uMaboya akhiphe lesilwana sifakile Asingene sikhulume nabo abantu abadala kodwa hey baba yona singena ngapho. singena ngapha. Ekena ka mokae? Okay. Baba kumele ngabe uyasilida ngithi Udula ntsa. uhleli ufika knock Gogo. sorry Ntate le kae? ke teng le ka mama Ke teng motho molo ka hlompho le bikokobetso ha ratla ka utlolwana ba ya ha ratla ka dintwa re tlile fela ka concern fela ya ntate la ntlela ka di-camera go tsagalang mo so ne ke kopa fela ke ikopela re kopa re bueng fela go and then ala kgone go share di-camera outside or something le kena ka tsa motho molo ko rona re sebetsa ka di-camera le nna ne ke la ka tso if ne re sa sebetse ka tsona nka be re di siile ka kontle Membatha mara wangilethela ama-camera wazi ukuthi ayifuneki lento la kwami Mengifike ngendlela okungasiyo jale Xolisa motho thina molo ngoba re yithi kopa tshwarelo re sisebenzela bekona nama-camera. babo and then if ne re batlile re kgonne ho disene re tlo di siya motho lezi ntho tseo a di batlege mo ntshweng na mo mosebetsing wa ka a di batlege at all mara ngoba sesilana ya wena obane se silana vele motho molo ne re kopa fela re ka bua tabe ra e sorta hantle please alright ngicela ningenzeleni favor ke nicimeni ama-camera then sihambeni siye endumeni so lungisa yonke into endumeni singena phi la kwakho ngenani ngaphakathi bona se ke itatletse nkgono o tla dula ka mo nkgono ntate molo it's fine la ka dula ka mo ntate ka hlompho le bikoko bese ke tlo kgona gore a bue hantle ya o ka dula mama ke tsebe
Sathi bo ntate molo na sa etse ka mo. Okay. Motho molo. Okay, ntate molo. Ngoba uwe babumbatha ngithi. Omaziyo ubaba Maboya kakhulu. Bengisacela nje umtshela ukuthi kahle kahle wayisilana. Baba Maboya. Ngize la kuwe ukuzoxolisa baba. Ngento ezenzakala ngifike kuwe ngizocela impilo. Ungiphile impilo. Kodwa manje leyo mpilo leyo ayihambi ngendlela efanele because nomphakathi ungivukela amandla labathi mina ngiyenzani ngiyathwala ngenza njani ngimosha abantwana babo manje bengizocela ukungikhiphe lo nkinga leyo baba. Bathi angithi bengifuna umuntu omdala uyicacise ivakala ungathi kungabe ngathi yithi laba abayishoyo leyo nto. Angithi nguwe sicelele ngesingawo ukuthi lento lena uyithathe kuye lo mkhulu lona. Yebo njalo. Yes, kungabe ngathi manje isuka ku community nathi mfana yabo. No, you understand skim. So ntate kimi utlwile abutile ntate mbatha ka mo re balla ka eng. Ngantse ke ba mametse. So watch on ntate ga ke re yena ska ha thwetse so o entse gore a etse dintho a ke tsebe o batla go di reverse o di khutsetse morao bane se le ntshwa fila ngwa ha sa le sharp a ke re ntate o tshojalo hantlantle ga utlwana ya ba mbatha wa gopola ha o tla mo monna o tlile wa reng monna o tlile wa re kopa thuso a kere a ka o fa thuso Ungiphile ba. a sang gore o batla gore o be le tšhelete o be right wena le mosadi wa gago le je gantle Usho njalo. jaanong o tshokola ka eng mbatha ngimtshedile uba mbatha ukuthi le nto le engizomnikeza yona ngilanda kude ngilanda le eZambia manje kumele ngisuke la ngiyeke amaklanti wami ngiyagijimele eZambia nginama customer azayo afuna uncedo manje mina kumele ngiyeke wona ngigijimele eZambia angeke ubone leyo baba mama ke kopa o botsa something hai hona le ntwe mmakatsang le o ntshwarela ska ha go lata meriana ya ha Zambia o batla ntse go sotshong a sentate felo kileng a tla mona alla ka situation e jalo ke bontate ba bangata ba seng ba thusitse gore bona ba be sharp tshwantse ba go ba le youth mama ke ba thusitse ba bangata mara ya differa go ya ka wena gore uba thusise ba bangata abaningi. yeah Wena lo bukeka ngathi umncinci nakumukawo ngathi intanga yami so manje lezi zinto kanjani umncinci kanje wena sothwalisa abantu. okay mamela bhuti wami mina kahle mangiyothwasa mina ngithwase ngina 18 years you understand so since lapho angistopanga ngingaqhubeka ngomsebenzi wami up until manje naye uba mbatha uze kimi azi ukuthi ngina mngaki ngibukeka kanjani uwangazi kahle so lapho mona uthwasisa thank you hona moba uhutisitse ngokuthwalisa kanjani no atseo ke le ka rutwa ke chomi yaka ya ko Zambia tseo ke rutilwe ke chomi yaka ya ko Zambia ke no di thwasetsa aka ke di thwaseditse le tsona mara abantu ruta tsona kaofela akere Ungaloku ukhuluma indaba ulande kuphi lento eZambia kuphi hayi bongayisebenzisi khona lapha eZambia uza la uzokucabanisa umuzi wami ubaba manje asisezwani naye uhamba namantombazana amancane ungitelelisa namantombazana amancane lamantombazana amancane futhi anezifo mina ngiziphethe kahle ubaba akasalala ekhaya ubaba soyazula ubaba akasayenza into kade yenza ekamereni akasayenza inkonzo yakhe angazi ukuthi kwenza ngenxa yakho bamabo into engizelela ngizele into eyi1 mina ngizele ukuthi khipha lento ifake ubaba umbatha ngicela ukuthi ukhiphe yona ekhaya kube nokuthula njengakucala ukuthula kuseko kuthula ikhiphe le baba ofaka umbakamba and ubaba ombatha amakeza la azange angitshele mina ukuthi uzala bengeke ngize ngivume ukuthi bengeke ngize ngivume le mpilo na yena ukuthi akanamfazi lo muntu ongaka awuzibuza cela nimameleni lana bengicela nimameleni lana okay wena mama namhlanje ninemoto ninani nina yonke into umsebenzi wami loyo so ngicela ukubuza wena ke njengoba mawuthi baneimoto banani shuthi wena umsebenzi wakho ukulimaza izindlu zabantu abadala cha sisi ngamavijini lana abantwana babantu abafuna ukuchata beziphethe kakuhle wena uthi amakhehla la ehambe yolala nawo babafakele amakhehla kudala azula abali life ayetha ngetha ahlokudisa bani mamelani niyarasa kwami la anizonirasela kwami lalelani la uze kimi umuntu wakho uze kimi wangitshela ukuthi ufuna ukuba right empilweni
ngimnikeze abe nemali nangu nemali manje ngiyenzeni ngiyavuma mkhulu wami ngiyavuma khehla lami kodwa khehla lami kuyamosheka yiko lokhu sengifuna ukuthola isizwe libuye kuwe futhi kuyamosheka sekumoshakele already sokumoshakele something ithi nginibuzeni nje mawunganceda ukhiphe lento oyifake kubaba umbatha khipha lento oyifake kumbatha empilweni yakudala Izwenzani? bazokhona ukubuyela empilweni yabo yakudala Muthomolo wo, ngicela wo mama wo, Muthomolo kupa litho sengomoya. Utlogona hore le khuhlele bophelong bo ba gale. Sizobuyela once akhiphe lento amfake yona sizobuyela empilweni Tshwantse mama le khuhlele ko nthong eo because of life e le phelang so tshonke maka se life e tate mdima itlisitse nkolona ke life ya di miracle life ya fake life ya saka wa maka khiphe lento ayifake kubaba umbatha sibuyele empilweni yethu bazokuphila ngemali yegrant baba nizokwazi nami ngiyavumelana nomama wasendlini ufuna ukuphuma kuzonke lento lezi bengicela nje ubaba uMaboya nje akazama ukukhitha konke lokhu angigqokise kona umkhulu nje akayenze show ukuthi baba rekopa reverse ntshwe kaofela okay sizele lokho nje ukuthi sicela ubuyisele lento yakho bebuyele labantu empilweni kuba umutsise gore kuba use monagao kuba buse monagao gore ha tla mo a tlokokota mo a kopa thuso yaka ke itseng go wena ntate Mphatha ungajabula baba ushilo wathi ngizawuphila kodwa lempilo kufanele ngilandele indlela yakho lo ngitshele ngayo ngilandela yona baba ngakutshela ukuthi lento le la ngithathe khona ayibuyele emuva ngithi ngikutshelile izobuyela oh okay mkhulu ke batla ukuthi ayibuyele emuva kanjani ikhandiwe uyithathile akavelanga nalento baba ikhandiwe uyinkile uthile kona ayikupa kamufa yona akikhona gore ke inke back ntho yawo ayidalwa nguThixo lo muntu umuntu kaThixo benganayo before ene imali lezi uzitholela utata uze nje angafika wena uzosishela emhlabeni ntata koparetse se plan gore ntho tse ditlo nna ke sa nanela ditšhelete tsa bona ke nanela mavitchini a batho a tshwatseng go ba le ntata erekile botseng something o tlile mo nna a tlo ikopa kere ne le le kae lona a le tlo tlela ka dikhapi wa khutlela hape ko wena no o tlo ikopa go ntse okay ya o atla gona no o tla le lona kere lona wa le sa montsi yona ha ga ikenya ke tsa jong sa ikenyang ko wena nna ke a ikenya a ke ntse so rona re tshwantse re ntshetse eng hobane rona re tshwantse na le badimo ba ka gore ke fa batho dintho ke a dinka back so wena hore re ntshe rona re sa ikena wa bona wa re tella manje obadimo bakho labo bafuna malini mhlambe sizobabhatala ngoba umama wabantu ngeke sisokole and umuzi womuntu ngeke uchitheke because of wena yeah lapho eZambia re kaya singaye eZambia na so into esicela nje bazofuna malini or wena uzodinga malini ini into emele yanziwe ukuthi nje istop and wena Mphatha akawubutsa gore wena after 3 months ntshwantse utlise tšhelete mo o ile ngilethile imali kuwe baba bengihlala ngilongiletha baba bathi manje bathi ayisakho ezobuya yamuzi unkosikazi uthini baba imali ozoyithola wena khipha lento oyifakile njengoba ifakwe uwe fanele ikhishwe uwe baba kopa botsa something kanti le ithwalo lezi antlante sotsho nna batla ntshwarela whoever thotseng ntla ntshwarela sotsho ngwana lava se o thwala ke boloi ke boloi because of jwang o kenywa ntho sa kgone go tswa ke ile ka motlhalosetsa ha tla konna a tlo kopa gore ke mokenye morwalo nje umkhulu siyakucela ngesihle ngokuyithoba sicela uzositshela ukuthi sibhatale malini ima azothwala azange akhulume lento kopa botsa something mama manje kopa botsa something why wena o lwana ha kana gore the time athwala eng a ke re ke eno thotseng wa gutla hape wa kopa gore ke kopa o ska hlola ke thwala o benefita eng for wena from batho ba ba thwadisa mama like kopa botsa badimba ba benefita eng a ke re mama askisa nyane badimba ba benefita eng from how qeta o thwadisa batho ke we benefitang wena ba benefita gore ke thusa batho ke mothusitse ke yo o la ka matla ba etsa ngobani walwana la basanga ziyambona ngathi akafuna ukuthi baba yeke isithwalo ya nyalwa vele o benefita eng wena le badimba from thwalisa if motho wa batla o tlwella wa o tshwantse lwana bambatha ngeke ngisayikhipha nkosikazi yami uyazi thando lami lokuwe lonke nkosikazi yami makubuyele zonke zakhe umkhulu sicela nje usenzele ifavor uzositshela ukuthi imali noyifunayo sicela ukhuphe lento le
le abantu bakho abadimo bawo sizohamba uyentabeni uyoxolisa sicela nje ukhuphe aphahle maybe uzaphahle ningena la kwami nizongidelela kwami nidelela edlozi lami idlozi okay na if muthomulu even if bathi idlozi lakho lisilalele lavasi nanoma sikhuluma nawe vele unedlozi siyacela hle ngidlozi ubaba sicela nje ukuthi wena nobhuti la nimkhipheni isithwalo ngoba akasasidingi ubatla dihomtse ikayo ubatla eng ubatla chelete bukayo ubatla eng angidingi lutho as long as wena Mphatha lento lengikufake yona isebenza iyo nto abayifunayo ukuthi iqhubeke isebenze leyo nto abayistopi ngoba wrong angeke nibone leyo ukuthi istope yabona lento engikhalelayo mfana mkhuluma la lama matter wa understand kune matter yomuzi umuzi lo obhidlikayo ubaba wabantwana on top of that kunamantombazana mama angamatshitshi abantwana babantu abangamatshitshi abafuna ukuba nefuture and umkhulu usebenzisa umuthi ukuthi bahehe beze kuyena ezobanikeza nemali nani basuke bengekho emqondweni and umosha abantwana lovers uyayimosha already ayikuthi uyayimosha uyimoshile umosha future another thing walebalo ntate wabathu kintate moholo lovers umkhulu khona umntana okwamele akhalele kuye wena ulematsitse future ayilena ntsayitimalisa I'm not saying ke blame wena oliwana banike natlileke sere sikopa ngifela kukusihlosa mathina bana bahaye mara bathina mamelani ngimtshelile Mphatha ukuthi afunele umuntu wakhe umuntu ngoba yena ngeke asakwazi ukuthi aqhubeke nomuntu wakhe kubalutwe mkhulu hayi sorry irritator jwale ke kopa re tsibiso re sithwalo se re sa tietsa re se jwang sa tswa re retsa jwang okay mamelang mo and setsilintina and ke khaka mo bona sorry tena I'm so sorry to say that sithwalo se lebalang gore se tlotswa Mphatha o sainile gore seo ke bophelo bo batlang ke bophelo ba gago o tlo bophelo bo lovers anyeke siqede ubaba ubhutija yini ngiyazi khona le inyanga zethu zinamandla ezinye zizoyikhupha lento le la ukaritibela nisitshele lezo nganga singazi kahle angidlali mina nazwa man phumani kwami uzolala ubaliwe ngiyabophisa wena siyaphuma ene wawu yini ungangikhombi umunwe wena mhlambe nami uzongithwalisa ngizokushaya lightning mfanami ngiyathandaza thina ungazosijwayela wona ngakaphela utoshapa lava sika lightning awuzomshaya lightning wena usile kanti nizoyenzani sizokuthandazana sibone mutlwelele lovers akathandazeli lightning anjela awuswabi nokuthi usha abantu angiswabi swaba kele wena ngicela sahambe watheki batho baba ulumori ka sisebetsi le ntate ke kopa ska re bhora please phumani la phumani phela rona zanga go thwadise batho ska re tena please uzothwala la ungazosijwayela kabi thina uningi hana le respect for batho baba holo ha ska re bhora phela phela masimba bantu abadala yazi besithini batho baba holo ha wasibatla ntena butiki besithi thina noblondana angithi sikhona inyanga esinazo sisebenzisana nazo bocabangani mfana ubani esingamsebenzisi balavasi ka re na le bo gogo le bo mkhulu mo ba bangata ba sebetsang ba bangata so for no ha re check available o re to mo jwetsang ka situation ya nkgono a ke easy ba ke ngata ba thusa batho ba tswetseng anyway so ba ka ba tlo le thusa motho mo so for no ha re msiyeng di ska hlola le khutlela kontate maboya utlwising mtate bile abuto singayijabulela kakhulu noba nisizile nisizini ukuthi beyikhuphe nabantwana babantu la endleleni yes because ukhula ikhophe phela kune families abanicela siye lapha emoyeni aritsenkam yeah wait king guys liyakoloying le bona no okay sharp wait king guys la bona re fihlile mo komkhulu maboya itse re fitla komkhulu maboya wena ungazosijwayela wena wetsa le rata guys abuto wang irritator wait wang irritator ke batlo bua maka so guys into etsalang king no re tlo thusa nkgono le ntate moholo re ba batlele dingaka tsa rona o iwane fela o available re bone go aka mthusa jwang ska ha una le sithwalo se se batlang go se fetsa a ke re la bona go abuti maboya o confused ha confused o sele go rantlante ana hlompho a ke na taba le gore ntate o tlile ntate o tlile but no sa kopa wa se ba ke ntate ke kopa o tlwella sejeso ke kopa o tlwella distingo mphileng yona gore ke thwale ke tse eng eben abuti ke mo o iketsetsa maithatai so ntho etsalang no
ra tsamaya le bo Lovers le mama le abuti re tla bona hore ngaka e dumetseng ke efeng e leng available re ba thuse batho ba baholo le wena ha ebo mathateng a so monna ha o thwetse o so o thetse abuti a o thwetse o ska le bala fela hore email la ko Jozi Bioscope.co.za ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby.